තියබා මිහුන් සිංගා ෆෙරුනීම දුරදාෆදේ ඒ එබෙෆුන විදාලේ ගොත මස්ලහතට්ටක ඒ ජුසාම් බයිය කිවස් කුරින් අවුන් මන්න ඉංගෆවන්න ගොතුමියා ඒ මි ගයින් ගයින් අරපයිය එම් ජුසාම් බල ජෙෆහුන්න මිහා කාරිවීමා දෙන් ඒ කාරිවා මිහාන් එබලි ආරාතිවේ එතාන් ඉරුසා දෙවා ෆවණි ජුසාම් බල ජෙහෙ මිහා කලෙම දුරද්දාෂේ සිංගා ෆෙරුනීම කලෙම දුරද්දාෆදේ ඒක මොන්නේ කි සිංගා කාරිවිජ්ජ සිංගා කාලාන එම ඉන්සාන නුරක්කාතරිකන් එබොර එහෙම එගොතන් අලුන් මෙන්දන් ඉරුසා දෙවා ෆෙ බහුරි එම අලුන් මෙන්දන් ඉස්ලාම් දීනුගා මිෆද කන්තත්තක mi angawaf adi amru kurawwa irusa devwa wani algon menga maslahat tattaka adi evor mi demati ishare kurawi fada ma kudu kantattenge bohri jamaatan hazir nuwe kantat misalaka algon men kaache hazir fahunna gadigas adi sul kurawwani kaache hazir fahuri jiya no de kaan inda bange gwaf kawanya ka gandase ehima miskittaka no te jamaatan hazirumaki deen gawara boda barolu wafa kame e hadis sul kurawwani salatul jama afdal min salatul fajr bi 27 daraja ei jamaatu ke namaz kura mihaya wakin namaz kura miha libe sawabur 27 daraja ituru wegen we ekama mi denne we halaten ama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani e halata riayako miskita nudiyuma anga ali khas ko mifada halate mi ade halate no mi insanunge furani anurakka warga halate mifada halaten atwaj kamwanama buddhawan kamuga huriha ilmeri miha ingato ಅವನು ದಣ್ಣವನ ಸೌದಿಯಾ ಮಿಸ್ರಾ ಕುವೈತಾ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮೊರೊಕ್ಕೋ ಆದಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಗಾಂವ್ ತಗ ಬಡತಿ ಇಲ್ಮೆರಿಂಗ ಅಯತ್ ಕಿ ಬಾರಲ್ ಉಲಮಾ ಫತ್ವಾ ತಂಗ ಬಹುರಿ ದೆವ್ವಾಫಾ ಮಿ ಫದ ಹಾಲತುಗ ಹುದ್ದವಾಣೆ ಮಿಸ್ಕಿತ ನೊಗೊಸ್ ಗೇಗ ನಮಾತ್ ಕುರಂ ಅದಿ ಹುಕುರವೆಸ್ ನೊಗೊಸ್ ಗೇಗ ಹುಕುರ ನಮಾತ್ ಮಿ ಮಿದೆನ್ನ ಮೆಂದರ ನಮಾತ್ ಕುರ ಅದೆ ಮಿ ಬಿಬೆಫುಂಗ ವಾಹಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಇಂಗಿಗೆ ಮಿತಿಯೈ ಬಿರುವರಿ ಫುರಾಣಯ ನುರಕ್ಕಾತಿರ ವೆಗೆಂದಾಫದ ಹಾಲತ್ತಕುಗ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಜಮಾಯ್ ಗಾಯಂ ನುಕುನುಮಕಿ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನ ದೀನುಗ ಶರ್ವೈ ಗೊತ್ತುಂ ಹಮ ಒಯಕ್ ಕಮೆಕ್ಕ ಹುದ್ದ ವೆಗೆಂದಾ ಕಮೆಕ್ಕ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಗೆ ಮಿದೆನ್ ಮಿಸಾಬುದ ಹಮ ಅಳವನ್ ಉಫೆದೆ ಸುವಾಲಕಿ ಎಮ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಜಮಾತುಗೆ ನಮಾದು ಅಳವನ್ ಮೆನ್ ಮಿ ಗಾಯಂ ನುಕುರನಿ ಈ ಗಾಯಂ ಕುರು ಅಳವನ್ ಮೆನ್ ಮಿ ಹುಟ್ಟಾಲನಿ ಎಮ ಹಿಸಾಬುನ್ ದೆನ್ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ ಅಮಲ್ ಕುರಾನೆ ಕೀನ ಕುಂತು ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಳೋಣ ಸವಾಲ್ ಆಗೆ ಸೀದಾ ಜವಾಬ್ ದಿಮ್ ಕೊರಿನ್ ನನ್ನ ವರಗಿನ ಬೇಫಲನ ವರಬ್ಬಡು ಕಂಬಡು ಉಮಕ ವಾಣಕಂ ಕಶವರು ಜಮಾತುಗೆ ನಮಾದು ಹುಟ್ಟಾದು ಏಯ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವರಿ ಶಿಯಾರುತವ ತೆರೆಂಗ್ ಇವನೆ ಶಿಯಾರಮ್ಮಿ ಬಂಗಿಗೆ ಅಡು ಮಿಸ್ಕಿ ಮುತ್ತಮ ಗೋಫುದಿಗೆ ದಿಯುಮ ಜಮಾತುಗೆ ನಮಾದ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಎವ್ವೆ ನಮಾದು ಕಾಯಂ ಕುರ್ಮ ಎಮ್ಮೆ ಮಿ ಕಂಬಡು ವಾಣಕಂ ಅಳೋಣ ಮೆಂಗೆ ಇತ್ತಕಂ ಏಗ ಅಸರು ಕುರೆ ಎಂಗೆ ತೋ ಅಳೋಣ ಮೆನ್ನ ಫೆನೆಗೆಂ ಗೊಸಿ ಮೀಗೆ ಹಫ್ತೆಂ ಹಾ ದುವಸ್ ಕುರಿಂ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ ಗೆ ಹರಂ ಫುಳು ಬಂದು ಕುರೆಗೆಂ ದಿಯತಂ ಎತಾಗ ಈ ವಗುತೆಗೆ ಎತಂ ಹಾಸ್ ಬೇಕು ರಿಯಾ ದುವಾದು ದಮ್ವರೆ ಮೆಂದುರೆ ನೆತಿ ಇಂಗೆ ತೋ ಮೆ ಹೂನುಗದ ವಗುತ್ತೋಗೆ ಮೀಹುಂ ಆರಾಮ ನಿದಿಗ ತಿವೆ ವಗುತ್ತೋಗೆ ಸೆತಾಗ ತವಾಫ್ ಕುರ್ಮ ಅಳುಕಂಗ ಕಾಯಮೆತಿ ವೆತನ ಎತಂ ಬಂದುಗೆಂ ದಿಯತಂ ಫೆಮಸ್ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಹಮ ಈಮಾಂಕಂ ಕಿರಿಯ ಸಿತೆಗ್ಗವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿತಕ ಹೇಗೆ ಅಸರು ಕುರಿ ಇಂಗೆ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗ್ ಹಮ ಹಿತಾಮಕು ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತಂ ಹಮಜಿಹುಮ ಲಿವಿಗೆನ್ನೆ ನೋ ಮಿದನ್ನೋನಿಕೆ ಕಮಕು ಮಿ ಮಸ್ಲಹತ್ತ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗ್ ಫುರಾಣಕ ರಕ್ಕಾತೆರು ಕುರುಮಂಗ್ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗ್ ಇಸ್ವೆಗನ ಇರ್ಷಾ ದೇ ಹಿಂದು ಅದಿ ಖಾಸಕ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾತಕು ಮಿಕಮ ಗುವಾಲ ಹಿಂದುಗ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗ್ ಅನಕ ಗೌಮ್ತಕು ಮಿಕಂ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಾ ಹಿಂದುಗ ಅಳೋಣ ಮಿ ವಜಹೆ ಇಂಗೆ ತೋ ಕಿಯಮಂ ಬೆಕನ್ನ ಹಮ ಯಾಕೋ ಮಿಸ್ಕಿತವಗ ಬಂಗಿ ಗೋಯನೆ ವಾಹಕ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮನಿ ಉದಾನ್ ಕೊಫ ಬಂಗಿ ಗೋವಾನ ಅದಿ ಬಂಗಿಯ ಕುಗ ಬಾರಿದು ವೆಫಾವಾ ಇಬಾರತ್ ತಂಗಿ ಸಲ್ಲು ಫಿ ಬುಯೂತಿಕುಂ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ ಸಲ್ಲು ಫಿ ರಿಹಾಲಿಕುಂ ತೆಬಾಮಂಗೆ ಸವಾರಿಗೆ ದತುರ್ಮತಿಗೆ ವಜ್ಜನ ಮನೋತ್ ತೆಬಾಮಂಗೆ ಗೆತವಗ ನಮಾದು ಕುರಾಶ್ ಇಫದಾಂ ಗೋನ್ ಅನಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮ್ತವಗ ಇಫದಾಂ ಅಮಲು ಕುರೆವ್ ಮಿದನಿ ದೆಂಗೊತಿ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ ಕೀನೆತ್ತೋ ಹದಾನ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ನ ಎವೆ ಶಕ್ಕೆನೆ ಫರ್ದು ನಮಾದು ಅಳೋನ್ಮೆನ್ ಅಚ್ಚೆ ಮೆ ಇಸ್ವೆಗಂವಾ ಅಳುಕಮ ಕಿದೀನುಗೆ ತಂಬು ಅದಿ ಮೀಹಕು ಗಿಯಾಮದ್ದುಂಗೆ ಮುರ್ತಾನೆ ಏನಾಗ ಅಮಲ್ ತೋತರೆಂಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲೆವನ ಅಮದು ಮಿ ಅಮದು ಫಾಸಗೆ ಮೆನುವಿ ಅಳೋನ್ಮೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಮಲ್ ತಗ ಕಾಮಿಯಾಬೆನ್ನೆ ನುಸ್ ಬಲ್ಲವನ್ ಹಂಗೆ ತೋ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ ಫರ್ದು ನಮಾದು ದೂಕೊಲ್ಲೆ ಅನ್ನವನ್ ಅದಿ ವಕಿನ್ ಖಾಸಕೊ ನಿಫದ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ದಂಡಿಬಳತೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುತ್ತಂವೆ ಇಬ್ತಿಹಾಲ್ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ ತೌಬಾವೆ ಅಳೋನಮೆಂಗ್ ಅಳುಕಮ ಫರ್ವಾತೆರಿವುಂ ಇಂಗೆತ ಅಳೋನಮೆಂಗೆ ದೀನಿ ವಾಜಿಬ್ ತಕ ಫರ್ವಾತೆರಿವುಮಕ್ಕೆ ಅಳೋನಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ವಾಜಿಬ್ ಎಮ್ವಿಮ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಜಮಾಂಗ್ ಹುಟ್ಟಾಲಿಯಕ್ಕಮಕು ಮಿ ನಮಾದು ಕೊರುಂ ಹುಟ್ಟಾದನಿಕಿನು ಇಂಗೆತ ಅದಿ ಮಿಯಾಕೋ ಅಳೋನಮ ಇತುರು ಕೊಲ್ಲನ ಅಳೋನಮೆನ್ನಂ ಹಮ ಅಳೋನಮೆಂಗೆ ಗೇಗಾ ತಿಬಿ ಅಮಿ ದರಿನ್ನನ ಬರ ರಂಗಳು ನಮೂನೆ ದಕ್ಕಾಲನ್ ದಿಬೆ ಫುರ್ಸತ್ ಇಂಗೆತ ಮಿ
komme aida kumves mammeya bappame mi jama geek terega namadu kurata fenumu darinnan eba fenigende amali gotun islam deen qaim kureveta ngeto anekka mi alon mita fahan kollana mi hama biski alon men iswe ganne fa rajyega adinota gawmuga huriha ittimautake e miyun evva kantatta hingamun dani ko namadan narashe bunani kinnota biski uttanashe bunaken sarukar huttegen dani talimi huriha harakatake huttegen gosi ijtimai hama evve ole huriha kamen hem hutta lafingeta mi dandiwaluga alon menge sihata alon men rakkaterumuge gotun mi deve ishatakan alon men tababaman hama shakkenne mikamun alon mangi hittakan asaru kure miskituge jamae fardu fasnamadu miskituga nudashe bunan nuata nukurevene bunumake alon mangi sirruhe kamenno ade me alon men me kuriya dairuga hama handan kurange bejehe alon men miskituge jamaatuge namadu alon men gaim kurun alon men me bandu me kuran mata hutta milani enames islam deenuga miwa bangige eshiar islam deenuge eshiar alon men hama me gaim qur'ane ema me bangige wagutu jahunima e bangige wagutuga imam miha bangi gowan me sheikh samir danna faanto hema mifada halatakuga me bangi gowan usulaki not bangige gomuga gengulene sigata heki ko baka deme sheikh fikri wes ko me saraka ishara koravva me argument me kurim faha kurvendiya tafad hadisata gulegin ei misaka finiga devegen uniyam ware vehigen magumatiga hingamiga awle mundugo halattoga e buhuri ekayfanuga nabawi irshatakum fennam huri bayin ibarat umna iterega me sallu fi rihalikum gaturmatiga kamedima wajjame mihegge e unna sarfeli yeganote e sarhadiga itenega namaz kurume me sallu fi buyutikum tibame getawga namaz kurashe migota e buhuri waridanga sahih bukhari muslim sahih riwayat waridanga se buhuri ifada jamaata me aun me mistakuna rakkateri kanden halatikkam gawana manota me gellum wa halatikkam gawana me egota me goma bardunga asebur dem me bay riwayatoga e buhuri asa me hayal as-salat me kalima ge badaluga sallu fi buyutikum migota goma swardunga asebur maniki bangi ge terega e ibara beenu ko bangi ge terega sallu fi buyutikum e maniki hayal as-salat e kalima nugo namadan annash e kalima nugo e badaluga sallu fi buyutikum क्या बंगे के बाकी एवत फुरी हम कोन से पूरी आस अने कबर रिवायत के पूरी मे बंगी गोआ निम्माफ दें सल्लु फी बुयुतिकुम निगोता किमस वार दें आसे पूरी दें आवन में नबोला एक माने कि आवन में मिहारवस हम मी आदा हाल नॉर्मल हालतक बंगी हम गोआ फुरी हम बंगी गोआफा एक फातु सल्लु फी बुयुतिकुम इबारत गोविदान ये आदि गोविदान एगोता सवार दें आसे पूरी एकने आवन में बड़ा फसे alonmenge abboda alonmenge terega alonda hienwe alonmenge tarikhuga terega ifada halate alonmenna adi mivi tanuga kurimat weg dia kamas em hagigatuga hama me kamake ure befunu safaha kore ifada alonmenge hitun ruhumun edigen ruhigen kuraka ha faseh kamakashan nuan ennames midenne ifada maslahatu diinuga mennen islam diinuge maqasid ge terega hibinigenda ekkame furana salamek kur hemege tere e furana salamek kur mattaka maslahat taka mihale alwon menna kurimat wegen die hindu mi alwon men qabul kuran jehen kam ade me den hama eyakuga me alwon den hituga ufede sualaki me mifada halatuga me sihi faratakun ede irshad taka me tabawu sarkaruga faratun mi anga enguntaka tabawumaki islam dinuga kihawarike kamaka wanata shahilias ad komme kameggas algonmen e kamegge ahluwerinna nuwata e kamegge ilmu libigenwa mihunna rujuawumaki e islam din barwalagoy ade algonmenna kiyata sallallahu alaihi wasallam ge hadith furtakun ingen oti evves kamegga algonmen goin nunimman ekamege haqiqen algon mennan engigen nuni ehwegen fiqhi qaida in asave al hukmu ala ash-shay'i far'un an tasawwurihi echegge maccan hukum kurmaki ei tirangala engigen kurawena kamake nota e tasawwur wegenne hukme kuram wani e tasawwur algon menna nukurawene algon menna e majaluge e dairage fannu werin nota ilmu werin e vidalwa basful engigen
ei kon kamekkan rangalan ingen men algon men barosa wanjeheni e fannuge ilmerin vidalwa bahige macca adi ei haqiqatu algon men macca lazim kame dunyawi kankamuga kiyata sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani antum adra bi umur antum a'lam bi umuri dinikum dunya antum a'lam bi umuri dunyakum tebami hunge dunyawi kantattawga tebami hum ma boda tebami hunna ingigemme kantatta hewema فاسألوا أهل الذكر الله تعالى وحكرني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تبامي هن نيجي كم غوانما ذكر أهل ورنا سؤال كراش هذا مي آية تفسيرها سبب النزول شكلنا مي آية باولبوني أهل كتابين كترين علم اللي بيجي وامي هن يكون مي آية تفسيرها علم ورن بدال وني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سبب خاصة كمان نون يكون نون عبرين حاصل وني عبرين أتي عام ويجين ولفظ هم يجين وعام مانا هذا فاسألوا أهل الذكر به علمك أهل ورين كان إنجيجين وعلمك اختصاص اللي بيجين وميهم الناس والقراش مي تفسير ابن عطية كليك فان تفسير قلناه أي المراد أهل الاختصاص بكل فن كم فنك جلس أهل اختصاص أميهم مرادك أميهم فيدالو بهج ماتش باروسا وبرو مكي ألقون من ماتش لازم ميدو ألقون من حقيقة مي كارثة ألقون من أمن رجوع وان جه مرجعين أي ديراجة تبي دكتورون أبي فلنا إنجليزان HPA أي رسمي مؤسسة ألقون من أبي فلنا نيمون تكا بولا باكيه من جه كيما وانجه اي الغون من دين غوالا غوي اد اي نيمون تاوغه ماتش بيناكو الغون من دينوغ اكن ايغوي ಗುಣ ದೇವೇನಿ ಅಂಗ ದೇವೇನಿ එහෙම ඒගොතුන් මේ حالතුගා එවස් කොතක එව එත්තම් අනේ ජමාන් හදා එම්මෙන් එකති ගන්න කවේ උළුම කී එයි රංගලු කම නෝන්කම අදි මේ බලි පෙතුරුම මගෙක්කම ඒ කමුගේ අහලු වරින් ගුණාහ හිඳ කල්ගොන් මෙන් ජෙහෙනි ඒ බස් අහන් එහෙම ඒ බවගේ මච්ච රුජුවේ ඉස්ලාමී උම්මෙත්තුගේ මේ රස්මී මුඅස්සසා ෆතුවා දේ මුඅස්සසා තකුන් එනිම්මි දෙම්මේ අල්ගොන් මෙන්න ડોક્ટર ජමීල්ගේ වස්තුලන් අඩුයි හෙන්ද එතන් ඉස්ලාමී ගෝමේ අල්දී අල්ගොන් මෙන්න ඊෆෙනෙන් එවස් ඉස්ලාමී ගෝමකම් මියා ඛිලාෆ රස්මී මුඅස්සසා යකුන් නිම්මේ කම එකම කුරිහා මුඅස්සසා තකුන් එනිම්මා ෆන් කී රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆවේ ලා තජ්තමි උම්මති අලා ضلالا තිමන් කලේගේ පානුගේ උම්මතුගේ මීහුන් ෆුරදුමෙක්ගේ මච්චන් එන්නුවානේ එබ්බස්නුවානේ එවෙම තේෆම් බල්ලවා කොම්මේ කවුමෙක්ගේ සහෝරි එම්මේ රස්මී අදී එම්මේ බොඩති ඉල්මවරින් තිබ්බවා කොමිටි තකුන් එනිම්මවනි මිපද حالتිග්ග එපද නුරක්කාතරි කමෙන් එක්කම ඒගේ ඉඛතිසාස් ලිබිගෙන් වා ડોක්ටරුන්නා නරුන්නා අදී මි සිහි දායරාග මසක්කි කුරවා බේෆුන් මිකන් රංගලන් ඉගිලවා බේෆුන් ගොත විදාලවා හිඳුක අල්ගොන් මෙන්ගේ දීනුක මියයි ලුයි ෆසෙහ අල්ගොන් මෙන් හිෆන් ජෙහෙනේ අදි කියෙන් අල්ගොන් මෙන්ගේ මච්ච වාජිබගෙන් වාකමකි ade alon men hema miskituge jamaai gaim nukura hinduga alon men me alon men tibi tanegga me namadu qaim kuram mijen khasa gotegga alon men ge geega namadu me kuram mijen ema she danwa faanto geega alon men namadu kura hinduga alon men jamaen hedidane to geega salaka aila bappa me mammaya kudinna ekko jamaen hedidane to ಅದೇ ಏಗರು ಕುರಿಗ ಶೇಖ್ ಹಸನ್ ಫಿ ಕುರಿ ವಿದಾಳ ವೆಚ್ಚ ಕಾಳ್ಕೊಂಡೆ ತಿರ್ಕೊಲ್ಲ ನಿಂಗತ ಜಮಾತುಗ ವಾ ಕಾಳ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕಾರು ಬೈಬೆ ಫುಲ್ನ ಹಮ್ ಹಿಪ್ಪುಳ ದತಿಫುಳು ವೆದಾಣ ಒಂದೊಗು ವೆದಾಣ ಜಮಾತ ನೊಗೊಸ್ ಗೇಗ ನಮಾಜ್ ಕುರಾನ್ ಏಕಮ ದನ್ವಂತೋ ಮೀನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವರ ಫುರಿ ಹೊ ಮಿಸಾಲೆ ದಕ್ವಾ ಏಕಲೇಗ ಫಾನು ಸ್ವರ್ಗ ವಡಾಯತ್ ಮಗ ಆಲಾಸ್ ಕಂಪುಳು ಉಳು ವಿದ್ವಸ್ವರ್ಗ ಏಕಲೇಗ ಫಾನು ಮಿಸ್ಕಿತಕ ವಡಾನ ಎಹರಿ ಏಕಲೇಗ ಫಾನು ಗಂಡುವರ ಮಿಸ್ಕಿತ ಹಮ ಇಂವಿಗೆನುಂತು ಅವನು ಮಿಸಾಲಕ ಅನೆ ಮಿ ಮದೀನಾ ವಡಾನ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳಕ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಬಿ ವಡಾನ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳಕ ಫಿನ್ ವಡಾನ ಏಕಲೇಗ ಫಾನು ಅಬೂಬಕರ್ ಫಾನ ಅಮರು ಕುರವಿಕಮ ಜಮಾತುಗ ನಮಾತ್ ಕುರವ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ ವಡ ಮಿ ಸಹೀ ಹದೀಸ್ ಫುಳಗ ಆಶಿತುಗ ಫಾನ ಅಮರು ಕುರವನಿ ಕಮನಾಗ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳ ಅಂಗವಾ ದೆವಾಶೆ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನಾಗ ಇಮಾಮ ನಮಾತ್ ಕುರವ එකමන අපි දන්නවනේ අල්ලාහ් රසූලා බප්පා ෆොලකි කිරුත් ගුරුවන් කියා විදාල්ව ඉරුග වරගින කිරුත් කරවා බේකලකේ එහෙම කම්කුණු දාන එම්ම ෆහුංග සෙකේ ෆාන් හිප්පලහම නුකරම කීගත විදාල්වි යූසුෆ් ෆානුගේ
anhenun mate edwasorgu mihun kantak kuri kota he gamna kantak korone e hadisun algonmen sabitu ve rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaata wada nuganwa kelefan alas kam duvesul anaka kirut qur'anu ga allah algonmen me angawan kirut fattakullah mastatawat tebami hunna keri koladanaga mi waraka tebami hin allah kiyamanteru wasna taqwa iru was ehmima mi kamaki mi timbe folun se faha kure fade mi wara saaf kon oi kame algun menna islam deenuga bay kantatta kurava amru kurava hotes eya ekiga ruksat se bay devwa eme rusak halat badalima ruksat algun fanjehen den tividali gota jamaatuga algun menna miharu miskita udevekam ga wanama emma nangal goteki geega kurun henanta algun mitibeni ge hema algun menna algun menga aila indenne ambinna darinna adi algun me geega ule emmenaige jamaate namaz kurave e geege tere algun tibekam manya hama algun menna jamae ve sedene ekama algun visnalenga beje bay befulun uluwa gekolata ki ei emmena jamaatuga namaz kurave kahala gekolaka veda em efada halatuga algun menna mi bay bay ves kuravidane adi geega eggotekos namadu nukurave hadates ekama khama komme goteves bidenne jamaat hadaga nukurave hadata akam gas wakiwakas kuravidan ei komme majbure nun geegas jamai hadaga kura e bidenne mi fattakullah mastatat tebami nakeri kuladana mi warakun allah awun me mi tagwairwa mi jeheni emi ma geega halat huri gotakum misalaka geega oti sitting room ga jaga emmana ekige namaz kura ekama jamai ekkon kolliya sawabus liben bidenne 27 darajage sawab liben ekam egoteves kurvenne tiya emiheka ker koladana mi warakun kuranje ekam adme asamese vidali faden algun me mifada halattoga vihas genen allah biriwetuve taqwairive gine astaghfar ko duha kuranga beje adi jamai gotumes adi egiturun al kirut guruames kiyon gine kuranga beje ingeto ekiveto algun menna mikam salame ko devana devana faratenne allah subhanahu wa taala fiyawa em eilahuga hazratuga gine tawbave gine duwa dannamvi algun menna algun menga mi gawma adu islami huriha gawme ves adi duniya tibi huriha gawm tak ves mi salame kro asal alon hama eturu kollen neda mevata hadattawga waragina befulun heokantattaka isse avaswe gatuma hama edilaba hemme ba fene ba fara deenuga nekkankam ves kurang wegen heokamet kura hetun kurata engedo ekතරන් alonna me aduwega midiyei damu hingunwa damang hingun kiyases namara nokume dungala takbiru kiya engeto mifada bay babatawga rajyaga kurin amal kuranu gotakkama bala kuru mi gotaka ves mizama mi bali mi roga terega alona mi kiyani evve nulesh nokume nulesh heme janama egotum bala usrangalu kamenno adi ege turu deenuga kandali fa mihunna kanka engeto takbiru kiyun namaz kuru mi e angawa fawa gotuke matin kurang ekkame alona mennaka alukamen alakanno ufeddena deenuge tere kamen ituru kofe miya gama chekan raddu wegen bakam gane hemema alon me ka allah biratu mattaka taqwa veru mattaka hewa amal kur mattaka alon men navani hewa amal ta ummatuga bayan koddeba engeto ha mi ge annakol mete man be fulungama kambodu mi wani jamaatuga namadu hutta dati kambodu wahinduga ham alonda mi tarikhuge teren senigen ebade imam az-zahabi siyar alam nubalaga riwa kuraba ebagenna riwayate ei hijuran hatarusteka salis ashegga engeto faswana garunuge terega misra adi andalusga wara bodu hanafas kamaka wabaye feturugen diya hinduga miskitta ves banduwegen diya wahaka siyar alam nubadage bay riwayaten ega buna medani e ahara kiyegen diya amul ju' al kabir emme bodu hanafas hahunu kamuge ahare e haruga miskittaka mihun nugos banduwe fahuri kama vese boremema mi deenuge aslen oikkame engeto deenuga gada finiga gada vissaraga misakonna miskita dan undaguwa halettoga nabiy sallallahu alaihi wasallam gega namadu kuru amru kuraba anaka mi baki faruda kunukume timanna me baki jamaaten hadani ehem guna me vesno mi ummatuge muttamaga maslahata riayek alonmenge mi kamabehe faratun mi angani mi har huttalo ehem alonmenga macha dem wajib wegen wani alonmen kiyaman ada kiyaman terikan ada ko alonmen getakum vias
බේනම දරූරි حالت එක ගමනෝ නුනුකුම තිබේ ખાસක බලි ෆෙතුරේන කමුගේ බිරවර කොංගන් හිසාබ් තෝගා ජනම එවුන් තන් හුට්ටාද ඒගේ තෙරේග මි අන්නනේ ෆරුදු නමාත හුට්ටාද දෙම ෂේ ජමීල් ඉෂාරා කරේ ෆදා අම ගේගා නමාදු කුරවෙන ගේගා නමාදු කුරා හින්දුගා බංගි දේකනු ජන බෙබ්බේ ෆලොන් සුවල් කර බංගි දෙන් ජේනත බංගි මිස්කිත කොන් ගොම් දන් එහෙම වෙදනම ගේගාම ගමෙද්දී අම නමාදු කුරුමුන් ෆුදේ නදියකෝ හමේකනේ ෆරුදු නමාද වෙස්නංගත සුන්නන් නමාතක වෙස් රක්කාතේ වාම්වි අධ්‍යම ෆදාන් අල්ලාහ් තාලා අම්රු කුරවා එම්මේ අයෝ කන්තතකන් අලන රක්කාතේ ඒක තෙරේග ආයිලි ගුණන් ගායම් කරු ඒක තෙරේග මෑම් ෆන්න හේ කොන් හිතු ඒක තෙරේග අනකයන් එහි තෙරිවු වෙවේනම සොදගෑ කරුම් මිෆද වබාතක මුසීබත ෆිතුරේ දඬිබලතවගා අල්ලාහ් කියමන්තරිවේ ඉස්තිග්ෆාරුක හේවමල්ත ගින කුරුමකි එම්මේ දෙගේ වකන්ත එංගෙත අලොනමෙන් මුස්ලිමුන්නකි ආඛිරතන් ඊමාම බෙන් හැමම අලොනමෙන්ගේ මිදුනේ නිමිගෙන් දිස් මි වබාගා බලිවෙස් නොත මි වබාගා හාදතුගා සලොනමෙන් දුනියගා ලෙහෙට්ටෙස් අලොනමෙන්ගේ මුලි දිරුණුගේ අමාසක අල්ලාහ් තාලාගේ රුස්සෙමුම ආඛිරතුගා නරක මුති කරව ස්වර්ගවන්ත වෙරින් කමුගාවෝ එහෙම්මම එමගම් මගුදක්කන් තිබි ෆරාත්තකුම් නෙරේ හුකුමෙග්ගා අලොනවෙන් එම්මෙන් බෝලම් බා කියමන්තරි මාංජයන් අද මේ ෂේ ෆාකුරවේ මේක ખાસකෝ අලොනවෙන්ගේ තෙරේග තංකොල කුරීග හමස් අග සගාෆතෙගේ තෙරේමස් කුරවිගෙන් දිය අනුඩබේ සමෙක් බැකෝතන් මේක මේ දමු හිඟුන් තක්බීර් කියාගෙන හිඟු දෙකම ගුලයගොත් අලොනවෙන් මිනිස්ට්‍රීම් මිහාරස් ඔන්නානේ हम साकियोला फुनवाफा ए दीनु का निकम एकंकम दुरहलवा अलुमें हम में आमुको ए वाहकत वाने बयान करे में शे समीर अलुन दन्नवाला हिंगोती मेरो गेगा दे अलुन में नमाज कुरार अलुन ने बेंगे जमाएंगे बहे देख हम याको जमाएं हदागा नमाज कुरार रुगा को में बांगी देख नुजे का दमे दीफा अलुन में नमाज कुरे वेन का दान हितारा सवाल की अलुन में मिस्किता मी दायरु मिस्किता गोसगें नमाज जमातु का कोगें एलिबे हताविस गुणा ए धर्मया सवाब जमात मिस्कितु के धर्मया सवाबो अलुन में मिफद हालतेग्गा मिस्कितु के जमाएं अलुन में गाय में कुरायरुगा गेगा अलुन में ए नमाज कोगें अदियई गेगा मी एकहरे को कुरिकमुगा वियस अदि जमातुगा कुरियस विस ए धर्मया सवाब अलुन में लिविदान तो नूनी ए अलुन में किबें गेलिदा एचकतो वान आदे मे शक्कने इस्लाम दीनुगा मे शरई गतुम मी अन्न हुकुमे ए रुखसा के माने की लिफसी कमती हालत हुआ ए शरियत की अगम अमिल्ले में हदा वदई निजाम तक अर्थफात एक वावत की एक्कोळं एच्चिं हदार अनेक्कोळं अति दिमाणुवा गोय अनेक्कोळं अनेक बंदुकुरंजी गोय बरब्बावर बुडी अबदुस कुमस्का बागंडे अवनो बद्दंजी नोन अमिल इंसानु हदाची एक शरियत की මේ හික්මෙබ්බන්ත ඉලාහුගේ බාවලෙවුන් එයි එහෙම එකලාන් හදුමනති ඔඩේ නුගන්නවාන එන් හුකුමෙන් අන්නේරුගේ යා විදින් හැම අයකෝ දෙන් තරතිබාන්ජේ හුරියාකම සුන්නානි තරතිබේ ෆුරිහම නිමි මේ අගොන්ඩ බෙෆෙනේ මිසාලක මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හැම වර සාෆ්කෝ සරියක බයන් කරා බස්ුලේ මීහා මේ බලිවෙගෙන් දතුරුමතිග මීහා ආමුක කරමුන් දාකම නුකරෙජ්ජකම ගවානාම හැම ඒන සිහ සලාමත හුරියරුගේ ඒ කරමුන් දිය කමෙක්ගේ සවාබු හැම ए दरजागे फुरिहमकम अलिबे मुदान कम एवस उनिकमेंट एक माने की जमात नमाज वडा करना बेफुले मिहार में हालत गोले के जमात वडा अनुगन्ने के मिहार में दिवा एमबे शरई उजरे होती एरे में दोरे एमबे ए नावा गे एकड़ी नमाज कुरियस हम कुरी के मिस्किरु जमात वडा एकरब नमाज को धर्मया सब अल्लाह ताला एने देवन ए शरई उजरे ओयगिन एने जमात नमाज नुकुरे दिमा एना अमिल्ले कुम्मेन जमात नमाज नुदा को हुरी किनु शरई उजरे कट्टका මේ ශරයි මස්දාතකට්ටක දෝකල්ලේ කමෙ ඉපද حالتෙග්ග ජමාත් සෝලිවෙ බල්ල අමීග නුක්තාකි එකේ ෆඩ බයන් කරාෆා ඉල්ල මිසලක් ඒනා බලියු ඒනා දතුරෙග මති ගව මෙහර විකි ඒනා කන්නේ නෝනේ මුලි ගව මුලි උම්මතුගේ මස්ලහත් අයිතුන්ගේ මුලි මුස්ලිමුගේ ෆුරාණය එමුන්ගේ මුලි හුරිහා මස්ලහත ගුලිෆා කමෙ ගාවෙද කරේ එහෙනම් ඒ දෝකල්ලා කන්ත ඒක මානේ කි මා අවලාකම් බොඩුවේගේ ධර්මය සවාබ ලිබිගෙන් දියු මේ आगम बिस्ना के नवान हकीकत गायस बैन हालत बेफन देखड़ा मी एक शारोई गतुं मेहर शरीयता दुर्वेगे नहीं बोलें आगम मेदन आके की इस्लाम दीन की बैन हालत तो आगम ने दीनी कंकम उलें लिबिफा दें हालत का गुलिंग है गोते कंगे आम ए दीनी गतुं ए ना दुर्वी एनु मिरस समा इस्लाम दीनु गोते दीनु गो गम्मी दीनु का अल्लाह ताला अंगा फेग दीनी इल्म और बयान को मेदे बड़े हम हालत तब कोम हालत का गुलिंग
e halatuga gule gotun shariatuga onna hegotuga amal purima ei e halatuga ene swab libenoga misalaka balama mi halatuga e fulak vidalu timna dana jamaatar ene sawab to libenas to hagetu nihar raytunge masdahata taka shar'i nimumek mi nimoni nimma mi engawon engeiba mihak misalaka timna sawab hodam be miskita gos ulam feshima el libeni sawab enno ei shariatuge maslahataka khilafan ena kura kamak ekemegen dar ade miar islami dawlategge hakim deenuge kantatta matikoff memani islam ministry em islam ministry ge faraton mi anga mifada ingumaka e khilafu shahti vidalwani hama deenuge shariatuge hukumaka khilafun kamuga ade mi geballa hama awonde etango furiham kollar ei mi nimma nimmo mesaka namaz jamaata bain halat hoga no dimma mehar ministry mi nimma nimme ummati ad miga arunama ana hitarana de ministry nimme miruga arunde wen hama ekkene ministry ekani nimme nimume non kadne hama rajyege hama fatwa de emme mati majli hoge mashwara adi hama himene wada ganwa ba ilmeringe hama committee mikama guli galwan hama faak kolla hama raitunna arunmenge mi mihalata guligen hama ministry committee en aboy e committee ga sama mashwara korevi duniyage ehen gaumtaku ga ves mihalatahu kanta korevun da gota riaya korevige alwon memves miha hisabu mi mihalata midiye awon danna ngol meharo furta ko ki namaz go jamaat bagti go to med konalam bayt tantar mi nerawun amuraki shar'i gotun dalil libe amuraki furta nukta shar'i nukta ay devana kama ki ege macchak muslimun ge kankam balahattan hawalu kuraifa faratun nere amure eves ega wonnogoti ki deenuga usulaka khilaf nuwa ida ko men jehe veri me agamro kimen teriwa ehme jaden ko bato shar'i gotun e dalil libifa shariyen e baru ala khalatigga adi veri me ha amure ega macchen ama edi eta gotokun baru godo wegende yama ei kommen malaki sarkarun nere siyasi amure gwa ke no midakkani algon midakkani shar'i maslahaten niyakur mattaka algon men shar'i gotun ifarategge kankama kiyamanteri wang shariatuga anga afri farategge amurteke me megmane ki mulim amuraki sharia usulum balafiya men algon tabawan je awon sawab libe kameki algon gabu kurun je ibsane gami timanna men wahikante kur mana kurun deena khilaf kameki mi evistun ei rangalo vistum enno ustage me ema me laadini kameki algon men buna vidana to me medenno ahaki komme halategge bes deene dotto algon me dini gotun ekam ek gote mi bayan koddebani henjuni misaka algon men kikkoron to mitanen asmiti bani bita meti bi ki midenne kummenge sarkaru faratun kam angima ekam bayan kodden astibiti be no mi ki algon men mikhala halategga mikamaki dini kamaka bati dini gotun rayitun mikamaga rangaloge bayan koddinumuge vishtumuga algon men hama rajyege tibbe hama guriha dini ilmorin ka gotu mi giterega guligen emme mikhala halategga rayitun mikam onnoge bayan koddinu mi algon mega niyeteke ehen ibis maqsaden algon mega dot sheikh algon le itur kollam beno ana miga de nuktaing e fruto nuktai ki ni ane de sheikh mo sifah kore fada miga jamaate irad korwe anu belle nota jamaat ke sawabe visnu belle agonna miskituga mi onna mi bodu jamaai e jamaai mi gelleni evs haletiga jamaatuge namaz kurumun elibe sawabe algon menna kanno nugellen allah rahmatu mi ei shar'i aslege macca binagen a hukumaka waati algon menna e jamaatuge sawab nugellen irad korwe e kivegen to ابن مسعود رضي الله عنه يدعو فاوي الجماعة ما وافق الحق ولو كنت بوحدك جماعتك أي حق دماء وما أي تبا إكني هوري كم قاعدين سهل ما دكتور جميل يدعو فدان جيجا إكهركم مثالك أدي كودينا أبيدارينا إكون نماذ كورن فرصة نلبي إميها إكني نماذ كورن جهونا سحالتك إن حق تباوي هورجن كراتي الله رحمته إن ثواب جماعتك ثواب لبي الحمد لله هذا كيت رسول صلى الله عليه وسلم الدوق هنغرامي كوداك هنغرامي كتريك صحابينا النبي إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم مدينة جبه بيكو إكم هنغرامي كتبه كلنا باير نوه مدينة جبه تبه بيكو إنما حبسهم المرض إميهم بليهم كسببهم إميهم نادوني تبه كلون وادي بس kadattu kofanuata rasta egga datur kofanude adi wadiye kadattu kofanude e huriha bekalu madina ga e uzurwari bekalu tebe kalu naiku ga no faharak manu ema e bekalu na tilibe sawaba darba ti hangurama tilibe sawaba darma jihadun tilibe sawaba darma e balibe e uzuru ge sawaba
kihabud uzrattomi den ati algon menna mi aslu mi shar'i aslegge macca binawegen a hukumeka mi algon menna waram muhim wecce ade islam deenuga mi mikala kankamuga hukume mi annani wara gina aslu takabbelu gina dalil takabbelu huriha dalil jamaa ko eggalakan eruma fawga algon menna misalaka mi khilafwa mi haka fenidan dalil enam se huriha dalil ka ri'aya nukuranya ege haqiqi haqqu hukuman nadewen ade balla ki rasul sallallahu alaihi wasallam hama jamaat taka bar alugota demme algon mi mitanuga warak gina hadis tan engigen hingajje mihan undaguwa kankamuga snannan adi kitosu mi deenuga asla mi islam deena kiwe sei al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi adi hame kan ena dula atakun ekan yannun enaga evves kunanakun enaga faratun ane muslima evves kellume vegen wan mi deenuga haram magan islam deenuga haqiqi war bodu aslen evves miyaka undagulenko la darara wala dirara anika malaika bekalunna eba undagu wada gannawa mi insanunna undagu akantata minnal malaika tata'adha bima yata'adha bihi banu adam em adam ge darinna undagu akantata kun eba kiha mi adi undagulekke wa kenno algona midakkani mi ge nafsu qatl kolla hisa den hingawa e hadis taka ayat taka allah wahi koroni la taqtul wala taqtulu anfusakum تباميهم كنفس قتل نكراشه إن الله كان بكم رحيما الله تعالى تباميهن رحمة ودقنبه إله تعالى أوقاتر ودقنبه ميهنني أصلتا دمي أصلته كمتشب بناكم إذمرين جنبي قاعدة فقه قاعدة المشقة تجلب التيسير أبدوس داتي أندقوج حالتك إنسانا أنني فسيق الدين مش إسلام دين إسلام دين قريتك أنني إسلام دين كسماحة إحالتها قلواك كيتوس الله تعالى وحي كرني يريد الله بكم اليسر الله تعالى إذا ودقم وني تباميهن فسيح قدتك لوي فسيح قدتك ولا يريد بكم العسر تباميهن داتي أندقوج إله تعالى إذا ودقم النوته بما إيه ماتشب بناكم إذا المشقة تجلب التيسير هندقو داتي وجه إنسانا أناني أوها إسلام دين أناني فسيح الدين مشي ميادو ميانني كي أدي هندقو حالتك واهك إن كان ينون نفس النركات روا حالته إحالتك ألقون من ماتش لازم واجب ألقون الشيخ سمير فاهم كره فدان كير رسول صلى الله عليه وسلم بحديثه كيوتي مثالك مي أنا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا أنا مي فيا لونو مد فدا إتشكاجن تيون كله فانو مسكتا غارن واشه أي فردي قطن رنگڑے مثالك بندها هون كمتي كيومن حاضر وجميع هذا النماز جماعتنا إيه فردي رنگڑ algona midakkani fardi kamekke sana ehme evor hukum ma mati ma bodan adi eva lazim eba kurwa ei adi fardi mi anakayen unduguge iturun enage nafsa furane gellum vedana fada kame ehme efada halatu gami sharhi asligge macca binako muli umme gaya ganaka ijma've ittifaq wegen anna hukumege wa kana hefada halatu ge shakkenne algona en amal kuri ma algona menna sawaba daruma lewen e khilafi ma algona menna haqiqatuga ඒගේ සවබුන් අසාප ලිබේ මේ අලුණු බේෆලුන්ගේ විදාල වෙච්ච එක එච්ච ඉතුරු කොල්ලම් වේනුවනි මේ දෙන්නවේ කුරින් අලුණු දෙන්නවේ ගාමතවගේ ඉල්මෙරි හයිත් කිබාරුල් උලමා එබේ ෆලුන්ගේ මේ ෆතුවා තක ෆහෝගා එබේ ෆලුන් වසියත් තක කුරවා ෆෙප ඉංගද දෙමෙ අලුණු මිතාංග වර්ගින ඉසාර කොෆින් මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුත්තවම ගොතුන් ගින කන්තත් තක කුරවා ඒගේ ඉතුරුන් එබේ කලුන් වසිය කුරවා ෆෙබේ evves gawmegga e gawmugu terega tibe rayyatunna undaguwa fada kotaka nuwata emihun ek hinnutana wasfa fada kotaka evves faratuka amal mi kurma mihar mika fad me dandiwalegga algon me visnanje dekamen eboy ekkamaki faharegga deena gaivumu gotun algon menna ham adiwe komme adumaka amal kurum anekkamaki mifada kantattagu me beenun kogge najaiz gotuga algon me biruganwa nuwata algon menge e me දෙන්නේක විශ්නය කොයි බදලු කොල්ලුම බයි මසේ කරු එබේ ෆුලුන්ගේ මි ෆතුවා තවග නොත් ඉරුෂාත් තවග බාරවල් වා මෙවනි මිෆද් එව්ස් කම මි දන්නවලුගා එව්ස් බයි නුකුරුම මිහරු කුරි හසන ඉෂාරා කුරේ ෆදෙන් රේගඬු මි තක්බීර් කම හිඟු එයස් බයි බිහුනගේ දීනි කම ගබුල් කුරුණ කම ගස් හගීගතුගා ඒ එබිහු ඒ කුරණී එකන් අල්ලාහ් කුත්තමුම ගොතුන් එකම ඒගොයිවස් රංගලෙන් නෝනේ දැන් අනෙක්කමකි නිකමකි
algon menna misalaka kaman amur kura faraitakun ekasigun awarka fiyawalennale notu mikah kandetta veden ek rayatunga meduga hattas nutanwaska ufadeka gotaka bayfaru wahak dekawun min evves gotaka mifah dandi walegga rayatu mayusuwe notu rayatun kambodu afad gotaka evves faratukun amal nukurma bekan warabboda befon warabboda ustad wafa mi algon ma handan kollen jehka minga ade algon de ham hitarani mihar me school taka university taka demves mihun evvewle tanta ijtimai ehen tantam vesama me HPA faratum bandu koffa miharawne mihun evvewlu den ham ya algon menna me miskituga jamaa ves algon menna miha hisabu me bandu kurevige midani algon men em algon de ham hitara swalak kisha samir ahmad dannawada hingadniti mi ema fardi gotun alon men den mi ada koran je zimma ki kobato mi midandi waluga mer jamaatu ke namaz ves tu kolliye alon men em vejjiya den ham alon men ham beeran nukumegen uleni to nuniya alon men kihinetto mega aso alon men gamata battan koran je mi ade emme muhimmo kama ki hage to alon men fardi zimma mega ada koru ade ei sarkaraka dawlatu kamame faraataka komme mihe ko atuwa hifatta ena assav bettumaki ei waanaka mennu inge dai waanaka men ko algon men mi mihar masrawga mihingamunda huriha kam kan nazar hinkari tidala school te bandu university bandu ko den as amukom me ijtimawa tantanuge kankam bandu sarkar mihar bandu kuri den oti de miskitu jamaat tak eves mihar mi bandu kurevegen dei bay hal bay tantanuga mi angade kamaki komme fardaku emiheku evle geegga emihege veshiga emiheku amille karantiru wan wiye tibehulum beeren nikunnan jehvad halate mehar nete egmaneki sarkar wazifa ka dakan uje ehnon to miyane school ka dakan uje ne university dakan uje ne emme gode namaz ku miskil jamaat diyum se oti mihalatu ga rangalu nunkam ilmun fatwa de ba fehma ege khulasa ki amille fardi haysiyatun ezimma ada kurwashe kommen gebben ma daruri echen hodumatta kawte enumas daruri halatakta kamenui nikunnan je eme madu adaka misala ekaku nikumegen wa kamegga tinhataru fa samihun nikumegen dimuga badluga vihawas bodaka mi beran nikume ulu mana korwash ei tibefulunga amil salamat rakkatir kawattaka adi tibefulunga amil aila salamat ettaka adi ham ehme muslim mujtamu salamat rakkatir kawattaka bala nabiy sallallahu alaihi wasallam mi tawun bar jifa rattaka narwa chenge amrufla ki hame ke sarkar faratta genge amrufla nune ei tibe mihunne angawde egmane ki farudaku amil haysitu gosge nuwane farudaku amil haysitu nikumege nuwane egmane ki mi halat moti asa algonmenna mehar allah rahmatun tv taka huriya chingol fene manzar war saf ko algonmenna ma iktisadi gotum baharugada bodati sihi gotum warugada wasiyatun hori gawmatan eti bide jiwa em algonmen mi emihun e bonani tiwannamege mi ene tajribain ibrahim hasil kogge memme kanta kora shem algonmen faharagges fennange saf ko fennange nurakkalaka algon men nafsuda mushalaga nuwane qur'an allah taala bayan qur'an wala tulqu bi aydikum ila tahluka tibamenge attakun tibamenge nafsutakun halaku tirin illa nulash emi halatu algon men wara saaf ko engembi komme fardakus emihe ko amille e ule sarahaddegga wi warakun hama ekeriun e asduga muli dawlen ekkun eshe be baro alani enoni den hama jamaa bes netima noni sarkaras bandu wima noni school das netima den hama algonda magumati getem bitam kofiyara sayara gos ulam feshima erun kobato jamaatu ka namatu hifetu maqsadin astagietu miha bodeti sharai maslahatakin hifetti ma em faada nuwago tarayitun amaru kuri megmane ki ei den hama warak nata husib kamaka gendan dini gotum sekum begendani hama hedewan bod ada ashe wa ka algonda hama me ingige midani me adi sarkarakun neengi kamuga vies emihaka e norakkale hurikan emihaka inge kamuga waanama emihaka e norakkaateri kamen huri taakat diun ei hama dini gotum fardi gotum hama komme mihak wes hama e ada koran jehe kamekka de dr jamil skurin faha koraba fi khasako mifada dandewal takuga me mistakunga meduga khasako tega kambodu ufede gota so wahakata bay befunga wahakata ngebure hama ya gota bay befunga amotave seba kure sheikh me fikri kiketo me kama meduga echet dannawada ada mifada halata gamisang meduga dogo maalumat feturuma ingedo thabit nuwa wahakata feturuma misakum biruganno mekanka mum salon menge kiba manjebe ingedo para gina malon menge ammate ga media ga wasilat medu meri viber ya twitter ya enomves platform ta hemme hamati mayan hame ive komme wahaken tedudogu badanula feturuma kives ei hama waranu rakkatere kam bodu kam ade alon biyad ke minister ane me press devoma fahuga news conference fahuga alon me program amuga kurin alon na no venije namaz kurum bandu kuri
ಮಿಸ್ಕಿತ ಬಂದ್ ಕುರು ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ ಬಂದು ಕುರಿ ನಮಾದ್ ಕುರು ಹುಟ್ಟುವಾಲಿ ಮೀತೋ ಅಸು ಅಳವಣ ಮೆ ಕುರಿ ಕಮಕಿ ಅದು ಹಮ ಏ ಅಳೋಣ ತಕ್ರಾರ್ ಮಿದನ ನಮಾದು ಬಂದೆನ್ನುವೆ ಅಳೋಣ ಮೆಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮಗೆ ಫುರಾಣ ಹಶಿಗಣುಗ ಹುರಿಯಾ ಹಿಂದಕು ಏನ ನಮಾದು ಕುರಂಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫದಾಹತೆಗಸ್ ಅದು ಬಲಿಹಾದುಗ ಮಿಯಾವಸ್ ಕರಂಟಿನ್ ಕೊರೆ ಫೌರಿ ಮಿಯಾಸ್ ನಮಾದು ಕುರಂಜೆ ಏಕಂ ಫಾ ಕುರಮ ಅಳೋಣ ಹಮ ಫಾ ಮಿ ನುಕ್ತಾ ಫಾ ಕೊಲ್ಲನೈ ಅಳೋಣ ಅಡುವಿಜೆ ಮಿದೇತರೆ ಮಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ್ ಹೋಳುವಾದ ರೇಗೆ ಇಸ್ತಟ್ಟಂ ಎಸ್ಫಿಯಂ ಓಗೆಂ ಏಗೆಂ ಶಿಫಾ ಹೋದಂ ಉಳಿಯ ವಾಕಿಸಿಂಗೆದು ಹೆಮೆ ಮಾಮಿ ಅನಕ ಏ ವಾಗ ವರ ಬೊಡತೆ ಹಮ ಕೀಗೆದ ದನವನಿ ತಂದೋರ ಹೆಂಗೆ ವಡಾಣಾಫತ ಬೇಪುಣ ಸಬ ಗಬೂಲ್ ಕೊರವ ಹೆಂಗೆತೆ ಏಕಾಲ ಹುರಿಹಾ ಖುರಾಫೆತ್ತ ಅಳೋಣ ಮೆಂಗೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವ ಮಾತು ಅಳೋಣಂಗಮ ಮಿದಂಡೊಳಗ ನಮಾದುಗೆ ಜಮಾಂಗ್ ಹುಟ್ಟಾದ ಅಳೋಣ ಫೆನಗೆಂದನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ತಹಜೀಬುಕ ಹಂಗೆತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮ ಸಮಾಹತ ಅದು ಮಿದೀನಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾದತಕ ಕೊಮ್ಮೆ ತನಕ ಕೊಮ್ಮೆ ವಗುತಕ ಫೆತೆ ಹೆಂಗೆತು ಕಶೀಗೆ ವಾ ದೀನೆ ಕಂಗೇನಿ ಅಳೋಣ ವಿವಾಹದಕ್ಕೆ ಕರಂಟೀನ್ಗೆ ಉಸೂಲ್ ಮಾವೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಫೆಶುನೀಸುರಂಗೆ ಬೋ ಇಕ್ಕಂ ಅಳೋಣ ವಿವಾಹದಕ್ಕೆ ಮಿದನಿ ಫರ್ದಿ ಜಿಮ್ಮ ಅದಾ ಕುರ್ಮ ಮಿದಿಂ ಬಾರೋಳುವ ಮಿಂಬರ್ ಅಳೋಣ ವಿವಾಹದಕ್ಕೆ ಮಿದನಿ ಸಾಫ್ತಾಯರ್ ಕಂಗೆತೋ ಈಮಾನ್ ಕಮಗೆ ದೆವಾಗೊಳೆಬ್ಬೆ ಸಾಫ್ತಾಯರ್ ಕಮಗೆ ತೊಹಾರತಕ್ಕೆ ಮಿಹುರಿಯಾ ಕಮೆಂ ಒಯಿಂ ಈರುಗ ಮಿಗೊತ ಜಮಾತುಗೆ ನಮಾದು ಹುಟ್ಟಾಲು ವಿಸ್ ದಲೀಲು ಹುರಿಮ ಅಳೋಣ ಎಂಗೆಂದನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಫುರಿಯಮ ಕಮೆನ್ನು ಅಂತು ಅವನು ಮೇ ಅವತು ಸ್ವರ ಕುಡ್ತಂಬೆ ಜಕ ಅವಮ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ ನುಕ್ತಾ ಅವನು ಮೆ ಹಂದಾನ ಗನ್ಯತ ಅಕುಳ ಕರಂಟಿನ ವಾಹ ದೆಕ್ಕೀಮ ಶಕ್ಕಿನ ಅವಮಂತಿರ ಬೇಫ್ಲೋಕ್ ಮಿಸಾಲಕ ವಕಿ ಹಾಲತಿಗೆ ವಕಿ ಮುದ್ದತಕ ತನೆಗ್ಗ ಮಡುಕುರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗಾಫಿಯಂ ಎ ಬೇಫ್ಲಾಗೆ ಅಮಿಲ್ ನಫ್ಸ ವರಂ ಬೊಡಿತಿ ಉಂದಗುತಗೆ ವನ ಆಯಿಲಾ ಸರ್ಬರ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣ ಎಕೊಂ ಮಿಹಾಲತಕಿ ಕೊಂ ಬೇಫ್ಲೋಕ್ ತಿಮಾಗೆ ಅಮ ಮುಜ್ತಮಾಗ ಹಗ್ಗುಗ ಇಸ್ಲಾಮುಗ ಫುರಾನ ಹಗ್ಗುಗ ಹಗೀಗತುಗ ವರಬ್ಬಟ ರಕ್ಕಾತಿರುವ ಅಂಜೇನ ಕಮ ಅವಮಂತಿನ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ತಿಮಣ್ಣ ಮೇರೆ ಗೌಮಟ್ಟಕ ಮದೀನಟ್ಟಕ ಗುರ್ಬಾಮನ್ ತಯ್ಯಾರ ಎಕಂ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿಫದ ಹಾಲತೆಗ ಹಫ್ತಾಯ ದೆಹಫ್ತಾಯ ನೋತಿ ಅಂಗ ಮುದ್ದತಕ ಗೇಗ ತನೆಗ ಮಡುಕೊಲ್ಲೆ ಎಂಗೀಮಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರೈತುಂ ಹಗ್ಗುಗ ಮಡುಕುರುಮುಗ ಕೆತ್ತರಿಕನ್ ನೆಮ್ಮಿ ಹಕೀನತ್ತೋ ಗೌಮಟ್ಟಕ ಗುರ್ಬಾಮಾನ್ මේ දීනට්ටක කවමට්ටක වෙවේ වරපොර කුර්බානියකි අවම එංගේ තෙබේෆුලුන් ඉහසාස්තක වර උඳගු වාරක එහෙන් නමවස් හම ෆාරග්ග බේෆුලුක බය නෝරස්දා එකම සෙහෙන් විදාවලපා ඒ අමෘතක නොකියමන්තරින් උසූල් ගෙම්ගුළු භාෂාව ඒ තබා වඩාගෙන හුරුන් එයිහම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බේෆුලක සවාබ් මිවර කොද්දවාන දැන් හම අවගොඩ කුඩ කුඩක හම නුක්තා දනවාලා මේ ඒ නබිය සස් හදිස් කරා බස්වල එබේ ලා අදුවා ingeda maneki මේ හදීසෙක බෑමි ඒගේ zaatuga ගාංගෙන් අර බයියෙන්නුවේ මේ වරම නුක්තයි අලගොන් මේ මාද්දි ගොතුන් හොරිහා සෞබතකේ හිෆමන් ගොස් බයිම් හොන්න හිවන්නේ ඉතින් මේ සෞබතකේ අලගොන් සලාම කො දෙච්චකි එනේ නුම් වාරගෙස් අස්බාබු හිෆමත් දීන් අංගවා හොති එවස් දීනි ගොත අංගවා එක්කම හැම එයා එකු අලගොන් ගබෝ කරන් ජයගෙ තංගි එවස් බයියෙන් ඒගේ zaatuga අල්ලාහ් ගිස්න ෆුල නැති අනකා කන ජෙහෙරක හොරිහා කවෙ control බදහට්ටවා ෆරාතකි රබ්බුල් කායිනාත් ජල්ල ජලාලු සුබ්හානහු වතාලා එකලං අප්පුලුග හුරිහා කවෙ වනි එයි අලගොන් මෙන් අකීදා ගොතුන් ගබෝ කරන් ජේ හයිගතෙගේ මේ ඉලියාසවණු දන්නවායි වති මිෆද මේ මුසීබාතුගේ වගුතෙක්ග නොත මිෆද බිරුවරි حالتෙක්ග අරුන් මෙ මිතිබේරුග මේ ඉස්තිග්ෆාර් කුරුම් මේ කිහා වරකේ කමකත්වා ආද රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි මිෆද කමකුන් සලාමේ වාන ගොච්චියා දෙවාෆා ආද අල්ගොන්ඩු මේ හදීස් ෆෙනුනි මා ખાસකම් විදන් වල ගල්ගොන්න ෆෙනුනි මා අල්ගොන්න හැම මිය විස්නාලී මා විස්නිගෙන් දියි මියදු සිහි දායරාගේ වේෆුලුන් එ දෙවවාන සේහ මාෂාඅල්ලාහ් කීත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවාෆන ඉල්ම් වෙරිනා සිහි දායරාගේ මේ එකමුගේ ඉඛ්තිසාස් අහලු වෙරින් ඒ විදාලුවා බස්ෆුල තන් අල්හම්දුලිල්ලාහ් කීත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් වල ගාස්වානි එකදේ එම්මෙ පොඩ බාර අලුවා මේ සිහි දායරාගේ වේෆුලුන් බාර අලුවනේ මේ साफ ताहिर कमा इस्लाम दीन की ये साफ ताहिर कं इस्लाम दीन के दबा कोले इबाश अत्तहूर शतर अल ईमान के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवानी ईमान कम के दबा कोले इबे ताहिर कं अलगन में हुरी हाल को कबलारिस अलगन में अल्लाह ताला बावा लवी फ्रतम आयत के तेरें इन आयते वथियाबक फतहिर कले वानो के फेरान कोल ताहिर करवाशे ये फहुगा अल्लाह वही कोने वर रुज फहजर ادي معنوي طاهر كن طاهر ومن اي بدتكا بشركا مهريها كما كنت بل لو افرس كورين جنوني وثيابك فطهر اما اسلام دينك طاهر كم دين اما اسحيد هي ترنا سحيد دايره بيفلون اي vidalwa gota islam din angone den oy waram muhim tin kama kan eba bar aluwa ilm verina adi doctor ekama ki ei hama midenne hadis ka asa kantatta ki rasul sallallahu alaihi wasallam sual koroni man naja هي فتنة قد وصر قيد مري بدالوني هي فتنة يا
bodati balitaka epada duwastor tawka mi salamek liben oti kon kametto sahabin asmi dannawani kuruko rasul sallallahu alaihi wasallam dannawani salamek mifada bodati kantattakum fitunatakum balimadu kamun salame ben magaki hadis kurawani amsika alayka lisanaka tibage du hifatasha demme algonna hasan sheikh hasan fikri se vidalu gota mi shai'at fiturun wata mi evs kala mi sabit nuwa wahakata dakka kanta boduko mihum penikke halata vette pada kanta takurun medo doktorun irshad devani ane mihum penikwa pada wahakata nudakkan nufaturan e pada khabartan ege saubun mi bali bodu egenje algon wenna mi aduyun hulok wahake mi taun bali midiye mi rashaka diya magotiga mihaka baddal wegen e rashun nukui mihe emiha baddal wegen emiha mi bunani taun balikali kariga kitam mihun heye mi baliga mi rashun marani buniyo ibunani mi timanna marani diha mihunne ane den emiha mi diye gossa taun bali emihun marala nukutima mi taun bali kariga mi bunani miha ahani koba kitam mihun marwi heye bune diha has mihunne bune ekam buni wenno he diha mihunne timanna marani bune timanna meri diha mihunne ekamako e birun ekeke wahaka dakka mihun terega birwerikam ufadda e nafsani gotun bali marwegen diye jumlat diha hasmi he ei fulok wahake kauna ei hagigato mikankam wegen dago mige sawbun eta bayaku penik wegen eba hemma islam dinu men amsik alayka lisana katibaga du hifatashe bekar wahakata nudakkan algon men parosa wan vi midani waluga khasa ko doctor onna hame ya ekuka den hadis korawani wal yasaka baytuka mi miedu sahi mi doctor onna adi hene farata ko irshad emme muhim irshad tibaga gega isolate washe tibaga gega maduko rashe rasul sallallahu alaihi wasallam mi hadis korawani wal yasaka baytuka tibaya fudda lashe gega tanawaskan etanos kamun fudda lagin gega maduko rashe mi balla bodati kankam salam wan emme muhim ekanta den hadis korawani wabki ala khati'atika mi huriha kam mi dimawani ahrumenge sfaataken hurage ahrumenge ajtakun kurave kantattahege sabun ehwima ahrumenne kurawun faafaya roshe hitama kurashe maniki duakun istighfar kuravi ehwima algon menge kiwa mikan pillew mattaka algon men vi duakun istighfar kuravi ade alonmenge me program ge me wagutu samuma ekuga alona mi hasabun immalani me program algon men immala ruga algon men na engige mitiyei algon men me jamaatu ge namaz miskitu ge jamaatu ge namaz algon men me huttalumki shar'i kamekkama adi hama yakuga bangi ge shi'ar faal kurevegen daanekama geega adi hentaniga vias kehriwe namaz kurkam ga venames jamaatan amuko damihaya jamaatu ge darumaya sawabu furiyamaya libigen daaneka den hama yak algon sama nimadum kurin hama andan kole den beenumani kamad behe faratakun ede irshadaka eggota puriyara yitum ves amalu kurun allah ge rahmatan mayus nuwe sababtahu ge hifa furiyame allah wakiluko fardu fasnamad rak'aterive sunna namatan itur kurma ekuga gine istighfar ko allah ge hadratun alon menge kiben bikamun salame wo mattaka alon men gine istighfar ko dua kurumai alon men fardi gotun hama komme be folko ves ada kurven we zimma ke ema fardi zimma kuriha be folum ves ada kurma handan ko demo alon men me wakivelani allah subhanahu wa taala alon men emmenna ves me program ge sobun mi halatuga mi alon men gamatta battan kuram we goy alon bayan wegen mi hingaje kam galon ummid korani e program ke sabun algon menna faada ko fi kam ga ummid koram algon wakivelani allah subhanahu wa taala algon men menni ves heobas qabul ko ya go ta'mal korabe kam ga lavash subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh